The state government releases salaries of 4 months to teachers under the SSA. Following the sit-in demonstration of the SSA teachers in the month of December 2020 to demand for the release of their pay, which had been pending for 4 months, the government has finally released the salaries to them. It may be noted here that the teachers have submitted 2 memorandums to the government in this regard on 27th November and on the 17th December respectively, requesting the release of their long outstanding salaries. The action taken by the government to respond in concrete terms to their demands has been met with appreciation by the teachers. However, speaking to the media, the president of the All Meghalaya School Teachers Association central body, Shri L. Marngar, expressed that the teachers are still concerned by the fact that their areas have not yet been cleared so far. Expressing concerns over the tendencies of school managements to further delay release of salaries taking advantage of the government's late response to their requests, the SSA teachers have requested the government to directly deposit their salaries into the teachers' personal accounts instead of sending the salaries to the school account. Kajing don kajing klik jom pi kinu hikai ngila la ban job ya kene ko ke issue hak be di kene membernom bingla bu ak punyo tarek te ngiso ban ai kublei new year pi baro ke basuk ke bakmen banginyo usnem basuk bakmen ban nginang ye nang ne syakmat sai ki we pat ki issue ki bangi na glem action ngila bu hakmat ke sarkar kata ke hakmat kat kum garai bangila rai khat nyo tarek jong u jong khat nyo tarek jong Disember kebangila syong kan harna Shillong ngila bu ngila ekren hakabede ba lada kesorkar kan siu yang tulop ke jongi ngi priang hun ya kata bangila siu bang ngisung ai ko burung belong mene henrei ngi dawa bang le syakmat ba ya ke area ke bala sateng ngadu kisnem araja khat reu hadu araja khat nio kata jong bunai Julai araja khat reu hadu jong Februari araja khat nio tingi dawa saya kan menta ba kesorkar kadiban pek no bakadiban kenmau no ban siu dem no ya kene ke area jongi lada omla ban pendek ngi sajisin ngi dawai ke sarkar bangi haban mi bai ba beng sajisin ban ngi kerpat ikin hikai sajisin bat telong to be teli bangi la ban penjok no ya kene ke thong ba ka sarkar kala pensa din no bala pensa ngi de kisnem bahadu menta kampat urlong ya kene ke area ke jongi tikine ki na kale ke jongi ngiso ban kerpat juri ke sarkar bato kendip benreu bato phai beng sajisin ban kenmau no ya kene ke area ke jongi man rap habedi bakali ka mat jindawa ka dina sarkar sakawai ru kamat ka bagi bu ha ka memandam ka bagi la submit sarkar ka apnyo truk nombar aja akhong habedi bat ka jindawa ka jongi na ka banta ban penrung no bet ya ka tulap ke jongi kun kai SSA ka personal account ke jongi dan dia ka transfer amal ba kumba kalau mentang babun ke ni kinaklan ju no hikai ki kenu jinge habedi bat ka jing sim kabu jong ke noilam nong punya school SMC halor ka jing perslam juga sarkar nak banta ban aya ka tulap sa ki nong punya jong school nak baburam ya ke school managing committee ki jongi be punya school ba fair jong ka jala bar koi halor ka jing perslam jong ka sarkar makiru ki nang perslam nak banta ban transfer na ka account jong ka school sha ke personal account jong kinoi kai tekni ka bu jinge adu kata na ka bata jinge kum kinoi kai tekumta ngi gerpat ya ka sarkar ban pedu ya ni ka wi gaman ka ba mangi ngi dawa khang ba nambu shu ka jinge na ka banta jinge kum kinoi kai SSA ka bangia shem ya kendo jinge na ka por sha ka por de kuman ban raplang ya ta point na kaleng jonga kum president jong ASEAN ngiso ban kerpat juri ka sarkar hawai dei bet kene ka eastern far ne kata ka eastern far naga sarkar ne nagi naga department ne syaka seki DI ne ki BMC bo per ki badon po education department makin eastern far no direct syaka salary ne syaka account jung no kai we pi we namar bale bangi dawai kane bakum bangi experience mentang bada islam bi balada bat khamtam ha kane ka tulap ka bangi la sa teng dan lajen sau benai mentang ni kinu hikai hakiwe ki district kumani nari boy la bon bangiyo chawes kasil adun bayo rei sha garul adun bayo rei bon ki complain bahadu menta chapo southwest kasil chapo east kasil bahadu menta ki sir udun kin hikai jing kimpen sempat layo yang neka tulop ke jongki tingi bu jing penrami ki district ki badang let's ting ka bayde ka tulop jong hikai
Kadi hok ki bagi di ban siu no mardor bat kampen kloy ban penyo no ya ka banta ka jungki kum ka hok ka jungki bagi di ban yo no ya ne tulop ka jungki namar bale ka je ne na leng jungi ni dawa ya ne ba kadi bi ka we ka banta bana ka sarkar ka khinsting bat kam ai ka tulop direct syaka account jong no hikai namar ka poi sa SMC ka dile bat bun ni SMC ki le kat bamon bat kum bang yo jingti popok sawes hasil hadu menta ya ka UC no hikai yo san hok ya ka UC bari hok banyo ek taka Bible ka jongki ti kini ki pendu jing kermen ki perok no hikai jongi bat ki pendu thia udam bahadu mentai ki wela yo enjoy ki wela yo ek tulok jongki rekum bagi laksa menta la syakran la saw benai menta kidang syakran kidang up biang ya hadu bak SMC kan datan ben te ngata ka point ke bayadai bat ka Eastern Far dengan kerpat Salesian ni SMC sebab bendon ka bensim ke jingkit klik la mi parano hikai ba jadi banyo no ketulok jengki tu lek tak balak ban penyo no la kumno ini kita yo ki panwan mar makir ki kan makir ki don kam banyo ya ka bai bala ba la tre